abantu benele osopolitiki, abantu ba right sebeqhamuka ne-strategy esisha ku-ANC sokuthi asiqhamukele ngama-artist. Uhulumeni ka-ANC kodwa ke okumele sime ngakho engane zakwethu, yabo lokho okuqaliwe nje ezweni okwenzakalayo ikhona okumele kungami ukuze bebone ukuthi asisafuni singabantu sesi-right. Awukwazi bafuthi ukuthi umuntu uthenga ugesi ka-500 rand uhlale 3 days uphele 500 rand uthi uyathola kunabantu abadla imali kagesi abangayikhokhile imali zikagesi ezikhomba ko-83 o 70 something million abangebona futhi abala eMzansi, kodwa leyo ncindezi iwela kubantu bala eMzansi. Kube nomuntu othi lonto i-right agqoka iskipa seqembu elithiza fufutheka yolokho yothi vote for bani. Phela sidli sonke ngepolitiki.